Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka Meghalaya High Court hakalai tarik jong bananai tung arjar art pulai kala maham tang ya ke Harjan Panchayat Community HPC halor kecing lek chalang bat kecing lek bomsut nyo ya ke sarkar jala bat kum juro ya ke court ki arngut kinong bichar ki pakentup ya Chief Justice Sanjeev Banerjee Justice W Dingdo ki bala kloy ban sengap ya ke mukot duma bala terwa ban penken riak no ya ki lai spa sapu artali ki long ying basyong basa ki Harjan Panchayat Community HPC na them yu molong kumbapau ba kinong syak mudui kata ke Harjan Panchayat Community kalale bom khin snap ya ke hukum jong ke court bat ke court kala pata ya ke sarkar jala makan pen kloy no ya ke kam bat pengkut no si sendon ya kani bat kesien sengap kepanwan kalong ha ke khat pratering jong manai nai tung arjar arpulai kumban cipen kan mau ba nakaliang jong ke Harjan Panchayat Community HPC hau panai baladem kala priang ya ke blueprint bala terwa da ke sarkar jela pan pen kan riak no ya ki lai spa sapu artali kilong ying bachong basa ki Harjan Panchayat Community na them yo molong harangkat kicing ajing mut man pen bha shu ya ki kato kane ki banta ha ke blueprint bala terwa da ke sarkar jela kalong ban pen kan riak no ya ki lai spa sapu artali kilong ying ba syong basa ki Harjan Panchayat Community na them yo molong syaka jaka badon ka office rekam jong ke Shillong Municipal Board ka badon ha Bishop Cotton Road Kublai Spoon